Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat bersama keluarga, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dan Ramil, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah, Ibu Lurah, yang saya hormati dan saya muliakan Guru Tak Kepala Kantor Urusan Agama, yang saya hormati dan saya muliakan para panitia, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insyaallah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tersyukur maraja lori sesi arajana pung Allah taala. Nato padang kahadir rilanan yon ron apa barakai pung Allah taala. Sidia kata mamagi-magi yewe ada puda pungetae engkai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanah podo yang majelis tae, majelis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah podo ya ready pada engke hadir ni orang fa berakai pun Allah taala. Pada rialaki di sini singa asalewang asagenang tepe dale makai kana barakan dari lolong riasang anya menyemeng rilino. Lebih-lebih pada sore monrina pun Allah taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, dan rialupai masalama nama pasalama dari alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaja kacer lor di mana atau pada salam arilino mati risor monrina pong Allahu taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, duduk. Lanjut. Duduk. Sit down please. Bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, benewiseng yona makanan kafale Andreson bahasa dia ngapat dan Ramil de memen ulepa ku warunge manre luar biasa patuanan. Alhamdulillah, kani comie kani urange kani tunu bale lopoe tadi maka dia tambah ki mabela-bela tu boleh tak atambaki tikulala deno wape bali doko bawani ko faralli mangotomaki. Maka dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalalo muandra ko bolana to kadie Nabi tamakada ajalalo muandra ko bolana to kadie komandra gagana to kadie mancajila sariwata kalemu teka bansana to kadie nasa ngale malabina bitta ciri-ciri na ya to kadie kona persilaka ki mandre we kasisa bawang de na ganda we kado we katalo to kadie tu
To seke. Oh deti seng-seng itu kadi. Oh majarang. Oh to seke. Asalang ka boleh jokai. Nawe kasih sa bawa na persilaka ki makada. Tani itu Nah na ulang-ulangi. Jangan makan karena itu barang orang pelit. Manca jelas riwata kalemu. Alhamdulillah nafa'dan ramil bersama keluarga. Kebolana. Napa ki kuatatan yang kami men resiki bol na persilaka tani ti matemana si makun reka da tani tu tani tu. Unia kang himala babura riwata kaleku. Alhamdulillah. Karena contoh yang pertama, jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baiklah, kita masuk ke materi. Alim-alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarwatwe riwatu melone jajang alim-alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naritalla hari asange tahun gajah magina yarwatwe pada pura ribahamanang maka de angka si diraja taliwa-liwa jak nampena non roy ni akakela-kelangang non roy ni angwangang non roy ni apa dirangati maka naman ang kabadiati Raja Abraha mabadiati wi maka da aga mana masaro lebih koro ka baywe natoli angka tawede kuro de macene matawapo akhirnya Raja Abraha mebu rencana da baka joka loy lo solangi wi kabay aga kejadian jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah naisangi nenena nabita maka da angka Raja Abraha oi cakoma mako maya iya macara makwe makoko menangkan anak palaban na jolo kasi macara tidak suku 1 jam dan karena sejam nah dia makono nanin tu nanin makoko takarindo mamako manang jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah ya rawatwe ni sanna nene nabi ta makada lo yang ke Raja Abraha nene nabi ta jokai saliwan na kota Mekah si runtuh Raja Abraha makada Raja Abraha ye naga pamimpin tanah Mekah maka nene nabi ta iyana maka Raja Abraha salai tu masanga bola mabacimu ko chako salai jogo ka solangi maka nene nabi ta pikiri ki jolo si bo madeci itu akatamu jakama na lagi makata na lagi polaiko macai Raja Abraha akan asa Raja Abraha na panang kabalibalika wala mo kesempatan lisu ko mo pikiri ki si bo madeci nene nabi ta mamako na lisu de na bali. Hikmah yang pertama, kong kato macai moloy amakoko. Amakoko. Abayu pupana na macai tawe mu bede macai to? Pada moko pa cecer. Jadi kong kato macai amakoko, itu hikmah yang pertama. Lisu nene nabita. Narate ko babanna ka baywe tudatura canunu nene nabita meladua ko bunga Allah Taala oh buat ko Allah Taala atama boleh kwidi bola mabacita yewe buame dega ga uleku sangadina patuluta mi kasi uran wapua dena mana la papa badangan nene nabita tapata kape boleh patuluna bunga Allah Taala tegewe ya ro sekelompok burung-burung ababil boleh rilanie angka matawabar le bona ka baywe macane napa na lutura na angka batu na ci boleh ko naraka oh na jokke ko dora tegi monro tujuna yewe Raja Abraha narate baka sesena tanah Makkah Raja Abraha na pitanga ko sanga na bunga Allah Taala majalo gajewe cetama lawan na kota Makkah lari mana madde gajah katoni manu ababila yase lari na mana madde gajewe na pesane batuwe na ciwe manu malwa na batu boleh ko neraka aga hikmah yang kedua kita ambil asal angka to makakella tolilo male gagana tawe tolilo mesa ibalana tolilo ngalo tegi tanah sejakae neraka tawamu napa kongka boji toli masasa
gara-gara bali bolana, si bawa bali bolana masasa, gara-gara tanah, na boji solani Bandung pada bang empange, na boji cemba betau na galuge, kari tutu ko, tanah bitu susun na matu pungalatara nasa na bita ko mate ko, angka magaroro, tibi ko, remu-remu ko, makari ya tanah metan to ni masaseka, andre ni. Bo, itu hikmah yang kedua. Kagak poji masa sama beli bola kue. Engkau, dekaga, Alhamdulillah, dekaga mengaku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bo, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qatiu dena tama suruga to ye papatungi asu sompungan badana rupa tau aceri ampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kona bejari kitawe wala idece kocam mewada kitawe idi mewadai kocam macawai kitawe idi macawai wi kona cerita jah kitawe cerita dece ni ko sidupa ki ko lalangan nini TKI tega ko to dilalo bisa bisa kemudian ternyata ya barakana tuda nenek nabi tak ko babana kabai yeto ne dibaca he makanya nabi tak nigi to baca irwatu melona masu boleh bolana agar bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah nigi to baca yeri watu melona masu boleh bolana tallu na jaminga ki pung Allah taala na jami pung Allah taala na batu jula lenga ki jama-jamata itu soy na jami pung Allah taala na laki dale sigana-gana kang untuk di sekeluarga itu soy na jami pung Allah taala na beleki boleh ri abalae tau ye toli baca nyanyi bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah watu melona masu boleh bolana. Bu, setelah itu jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, angka nasi di waktu, aga kejadian nenek nabi tak angke kolebona kabai, ya ruwat cewek lalu balik ceweknya tanah kabai, nah boleh cari laki lain, ini nak ada gurta, bu, ini nak ada gurta. Na yarwatwewe nene nanabita angker lebo nakabaewe pada cengi yatat nakabaewe nabo le caya cari laki lae naga namalima nene nanabita nono boleh lebo nakabaewe na cari baki tatole ke yaro cai ya cari laki la ena ganarate na riolo na baban na bola na amina angkatoni masuk mitata jarlinewe toria masaye tori bojewe ya naritu nabita na aga na yaro watte waja jingan na ale malabina nabita we matanna bujus samsang air samsang pedek malad imuba na niawlo kolo yarwatwe majattama bicara na iya makun reme mana yarwatwe we orwane man najajiang na aga baja bajanna narieba nale malabina nabi tamassu bole ribola jajinganna narialan nene nabi tanari kokong elo ribajat tang ribabanwa anata makka asna nabi ta naga yarwatwe na pitangya kwasangan na bunga taala kedo tangat nakabay we na kegaga pakedo naribata ale malabbi na nabi tarilalan nakabay we na paribasupay mang nena paribajat tang ribabanwa we na kada na nene nabi ta iya asanna Muhammad ni gayaro Muhammad toria masaye toria sibujie we toria siburan wewe naga si baja nama kedene nabita na padang amore na nabita maka dapat dapung aman ngitawe de apan reko
si ganrusu tema pandre. Ye to nanti di kota mapen retojang. To mapen retojang. To syukurang. Magere bembe. Ya ki ka ananae. Komakun rean atas siaga. Siddi. Oroane 2. Macomo madoko. Macomo madoko. Macomo madoko. Macomo aman ang kamakada majami je lonos tas nade nigeresa bembe. Benetan aja barenta nade saja nigeresa bembe. Dega je mandre bembe. Ko dega mandre ko tu TV ko onro baka balae. TV ko pasanterenge na masay-masay. TV ko pantasuhange na masay-masay. Magi na bembe igere. Kolo-kolo kami na matojo kolino. Keras kepala bembe. Kolo-kolo kami na matojo cameng kalingada bembe. Ita kare bembe. Mugat tagi boleh ya Allah soroi. Musoro boleh mondri lari ni. Muampar ni kecawa-cawe. Bembe. Jadi kong kato ibadah ngada na tebati tojo cameng kalingada. Berarti nula dia pala puri geresa bembe. Lain apa den metan wading. Asal angka anak-anak dia nak buri geresa bembe dan yakika tergade keindrengan ni. Maka dia rotomato riolo maga ni pala iya waktu ko malolo romai manu mina geresa nga indo amoku beko gini carana. Nasaba ibahan ya sengai agama angka na bapedaleta idik na sendiri malinga ngaleta bembe namo nenek-nenek ni. Oli ni bu imang iare ga pakka uah. Kada lo kasih bu melo tulung kehe bembe ku kasih he ba riolo manu mimai untuk akikaku. Cuma ko nenek-nenek lato-lato ni aja na tendre tojang. Seta-seta man ni. Bo supaya tadetto yaro siba olo-kolo na yewe hela bunganana. Iya na tu kong kanana matojo cameng kalingada makutu maguru yani bicikang ihe surah al-fil alam tara kaifa bicikang indo cidik kanana iya to si kota nakan nada raute iya mati baca alam tara kaifa ki boka cede minyak kelapa asli boka cede napa beraki lemo rau lemo ya yaro lemo yira manca jitalu napa beraka napa membaca lantar kau tepai kurang napa musafu ku atakale baca salawe kabitu insyaallah napa beraka fung Allah taala kanaro terima ni bo alhamdulillah karena tu mola tu kalau bega itu kalau pak guru ngaki jadi kalau ada yang video ini ada yang secara langsung jangki aja masa lo malah gratis si tahu ini hadir ikut na pelo ko malah gratis si tahu bo oi bo kemudian jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah aja jangan na alam nabiyina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mario mana tahu iya na tu ya punen si bana alam nabiyina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya arti ya sang hilman nyama kini nawa angka alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya aga abaraka kena to masalawa bawa ko alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magiro sisa kiba masalawa 10 ada cengari lolongan bahkan nigi to masalawa ri asona juma we kaseratu berturut-turut ya dampengi dosa tak selama 80 tahun tahu to li masalawa ko alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibuk toy wah sengi sibuk kasibuk pih maneng kahana jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah manca di contoh toy ya nanae wattuna sama nabi ta angka na arabadui na teme dindina masjid macai jamaah makare jamaah gasai kebetulan ya rawat kan nabita makare jamai gasai na teme di na masigie makare nabi ta aja mu gasai matengangi teme mu gasai atala temena ne kur jamang jadi aja ada caranya yang
bagaimana caranya lebih baik. Daripada yang sebab ada cakap na aja apa korofeman na, aja apa korofeman. Alhamdulillah. Nah, ya Pak Mega makun maka dia dapat tacama. Iya lo aku tanah ustaz, kaji murah pacaran rampai. Maka dah Mega makun rai. Taman neraka. Kau carana makun rai kalau yang masih gie angke hadir insyaallah. Den atau neraka. Mana cedemi mete. Mataru-taru kok kau timon rima agak kok. Oi. Makun rai hadir ko lala na masigye den atau neraka insyaallah. Angkat tapi na. Kutanay kaya Pak Mega makun rai. Pamaka dia nalay na matacama agar pasabar na di. Pasabar na inilah jawabannya pacama. Utanay ni makun rai itu, alin na matu jawab ya. Utanay ni makun rai. Matinulo mo kilo pengajian. Bu, matinulo mo kilo pengajian. Iya, alhamdulillah. Mati dulu mau kilo peringatan maulid. Alhamdulillah. Mati dulu mau kilo miraja. Alhamdulillah. Mati dulu mau kima sampai 5 waktu. Alhamdulillah. Tak puasa ngomong ular Ramadan. Tak puasa ngomong ular Ramadan. Alhamdulillah. Tak jagai muale tak boleh bernilainya. Tak jagai muale tak boleh bernilainya. Alhamdulillah. Teng kali ngamu ada anak lakai tak? Teng kali ngamu ada anak lakai tak? Deton ang kata noko-nokoi. Deton ang kata kaloi. Deton ang kata masumpa. Deton ang kata jalo-jaloi. Balle-balle. Ya naruh jawabannya. Tapi bu, ayo bu, loh, ayo bu. Ya bukan gerai laki mu jallo laki mu parenta laki mu maga demu le tamal na suruga kemana ki kona raka malapo. Ya naruh, tapi bu, ya naruh jawabannya bu. Tapi aku kue dengan agama pakor. Alhamdulillah. Boy, tengkali ni. Apa bawang ibego ini makundai malam malada. Satu, tapi jangan ada apa buat. Tak ada apa ika. Tapi goi sampai jali petwe. Tak puasaan ulah Ramadan. Tak jaga ya le tak boleh burnelainya. Tengkali ada lakai tak. Tada hulul jannati bisalafite surga kami namu huji. Mega kado. Maga Timondri. Oi. Agar palir bu. Bayangkan, Ustaz, maga ni koyami matinulu masam pajang, lakai ku dena asam pajang. Deni calaki idi urusan nama to lakai ye. Tapi ini burane bene cemeng kaling ada ini calla bene magaya salam ini tapi calla kata tu makun re magaya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi icalla ini lakaye maka Nabi tak salam ke makun re na boji kallu mana ya ninna aja mesti jallo toba kok bu nakalumana ye pokoknya nakalumana ye weh na panebura modele baru segian para batang bekai na panebura macaca kue dilaknat perempuan seperti itu menyerupai Fir'aun laknatullah. Ajam keluar nimu desanya acaki macila silakan
Loki macila pada lebana be perbatangan panapaleko lo kue mapa kue. Iko mani bawang. Yang penting aja muka lu yang limu. Aja muka ado tobako. Ku anfusakum wa alaikum nara. Jaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Bo, karena tuntunan mana bitaro? Tuntunan Nabi ta, kong kapakian mo tagatung. Kong katagatung, melo ki pakai asampa-sampa kong jolo katalu. Pamagay biasa ng reseta yara gaji. Yara to na madari aseta-seta nga tawe. Ang kaya baru-baru ka jajia kampo mo joke macara mamauli. Waniwi. Malabore ka para desay. Makare ka para desay. Dewi sangi makalaga na solusi na yeba namo bulisi pusito. Nebura ki masalah den sa kada undang-undang agan nakana kada kamaga memang ni. Kasurupang yewehe bali bola yeto kasurupange na jalloy bali bola na menno duina undang-undang aga lokane na to kasurupa matepu seta jadi kocak ya seta ngeng pakasingi ya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tu ibu kongka bola mabanya bisa panen nasa ngale malabih na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tulus setang emandre mani tu sesana ko tu kacawa-cawa na gangkang tade nga baraka kanda buliana laketa si koca buliana si kongka si kocapu den bisa makalaga dia lina capu den atu kena si Abu Bami lakai mapalong pak magai mabanya bisa panena lebi na para bisai angkasi makada ustaz pemali ma bisa panen ke uni pemali na to kutue Bo sunnah Nabi ta koloki matindro caki kita kena gangguan setan gangguan sihir ay beso na marigaga to majenne jolo sebelum matindro siki nasa Nabi ta biasa ka titik kanan kiring kanan engka makada beko gani canana ko gilitindro ka gili si be mangalin katulu-tulu majaki nasa nabita ko katulu-tulu majako aja mo caritai oto ko mamicu katalu sebelah kiri tapi baresa jolo kama nang kalake mo ko sidape mo oto mamicu mebusi ko masalah tengah bani gara-gara ya bo oi bo terakhir pakasinga si sompungan tabarata rubatau loi pemilihan caleg tawe tabe maperengarangai aja gaga si salah-salah pada lera masih kampo gara-gara beda pilihan aga aja gaga dena si wada pada lera masih kampo mabali bola gara-gara pilihan hitai vega tak sama deceng karena yang anda pilih anda juga akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat atan ratu kong kacale asalan kacale mewa ki majama to lima cawa mega campak cale ya tu rubah nih maperengarangai Bo, oi bo, apa rengaranga? Aja lalu mutarima sogokang, gola 2 bang, tesariwang sidoko, Indomie telu, di 50, 100, 200, 300, de nama dosa to mas sogoy nang yato di sogoy, tapi tama neraka. Bo, pinar. Tama neraka jalalo ma terima sogo kabu. Makunre maku to. Kongka. Lo masogo tolong. Jangan. Supaya magai, supaya wedding ame kasina. Iya kongka pada tapara luang malam mak dena lenye. Lo mi ebe mancaji kampota kampo balda tunta batu warabung kabur. Ibu di. Iya. Apa rengaranga kasi. Karena tu tau dena si wada pada lena. Mak bali bola masih kampung gara-gara beda pilihan karitutuki keberengaran mengatana kurang lebih duribatilat aina masukibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas atunangan nalolonga si dewe atana bunga Allah taala dari ko salah sidina masolang asi sompungan lagi lori bunga Allah taala yari kasi sompungan pada na rupa tau matuna kita terhina di hadapan Allah kalau salah satunya buruk apa hubungan kita kepada Allah atau hubungan kita terhadap sesama manusia. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senang